Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Leli ilungu lika-ANC elabulawa eminyakeni edlule. Leli lungu lika-ANC lalingamanye kwamalungu e-ANC ayekade kethembisa ekuthenini ekhuleni kwawazoba ngabaholi abaqavile njengoba kwakubonakala ukuthi le nsizwa ayigcini njengokuba ilungu le-ANC kakhulukazi kwi-youth njengoba kuyayibamba kwesinye sezifunda lapha KwaZulu Natal. Yabe seyibulawa ngesibhamu ngabantu abangasiwa. Usindiso Magaqa wabulawa eminyakeni edlule qede kwangaba ndaba zalutho. Kodwa kosekunakile noma sekutholakele njengamanje ukuthi sekunensizwa eyinkabi esivelayo futhi kuyafeza namalungu athi njeke lapha ahloniphekile akhona lapha kwesinye sezifunda ngaphansi kwesifundazwe saKwaZulu Natal. Lensizwa iveza ukuthi yayikade ngithunyiwe bayithembisa imali njengoba kubona la sengazi ukuthi sebeyayi double cross manje noma sebeyayixhaphaza. Okubonakala noma ucace kakhulu ukuthi yona ngale ngaphakathi kuyajele kunabanye exhumana nabo ngaphandle ekuthenini ifuneka imali yayo ithi bayixhaphaza ngoba kwakade kuvunyelwene ukuthi kuzoba malini. Usindiso Magaqa ubona sengazi ukuthi kuyaziphendulela ngoba nembala lensizwa iyasho njeke lapha ukuthi babethunyiwe ngabahlonishwa babekade bebakhulu okusolakala ukuthi babesama ukuyivimba lensizwa ekuthenini ingaphumeleli kuzona zonke izikhundla zika-ANC. Phela umuntu lapha bakithi kuleze politics uma ngabe kenze kahle kulezi igaba eziphansi kakhulukazi eze-youth ngoba yena wayekade e-youth league yalapha kwesinye sezifunda kwabe sekubhekakala ukuthi kubonakala sengazi ukuthi kuyaphambili ngoba yayilwa nobulunyeke lohlamo olukade lukhona ngalezo khathi yabe seyibekwa phansi ngenhlamvu. Namhlanje kusathulekile kodwa futhi kukhona okwenzakalayo njengoba bekhona abatholakala zisweleke inkabi izivumela yona ukuthi nembala sambulala uSindiso Magaqa. Bhuti kunjani? Kunjani? Sikhona. Cha ubutho ukhuluma noNcengwa la lo washuzi lo kancala nomnyeni. Khamba kahle. Nakufani bethu. Cha wemfowethu angithi ulokhuzana lo uncala lo beyangathwakala vele efonini lapha na ewezile inetwork yakho niyabheda. Umnyeza ke ifoni yamcilela labo. So wena mfowethu kunezinto njengoba sesizoya ku-trial mhla ka-14 buye zibe nokungidida so mina ngoba ngihlezi ngi-available ke for ukufona yabo ngoba ifoni nginayo la ngikhona ayingicilele mina mfowethu bengifisa ungisiza njengasekuqaleni ngoba mina esikhathini ekuqaleni mfowethu angikwazanga ukuxhumana nawe yabona ngizwe ukuthi kade sikuthume kule ndoda lapha ezansi ngampela mfowethu ngoba niyakwazi ukusondela kuyona ngoba le ndoda lena enye ibheda kakhulu mfowethu yabo la muntu unhlizweni kakhulu mfowethu yabo le ndoda sikuthume kuyona kule nto efanele inikeze yona mina ngagcina bengitshela mnyeza story kwawukuthi ngidiniwe nje ngidinwe lo mfana lo mpofana yabo ngangakwazi mfowethu ukuthi ngigcine yabo liyanto ngi-entertainer ngiyifaka emqondweni kanti mfowethu ngase ngidile futhi ngihamba namacala amaningi lo mfowethu ngoba ekhulume kahle ukuthi wona uzohlangana nomfowethu wakithi umese nihamba nonke niyalapha nezansi yabo befike kube khona ninikeza khona mase niyahlukanisana kodwa omyeza futhi ngeke ngimbali incalane mfowethu umnyeza umuntu obuye abe nobunjana mfowethu yabo umnyeza avedane ahambise wethu kuya lapha yabo mina i-fullback angisayithi sengizwa ngaye uyabona nto mfowethu so ngeke ngibuze mfowethu ukuthi le ndoda kwenzakalani imali iyanqabelana ukukunika uma usufikile kubeni iyayikhulume kahle kanje sila naye meetingini ukuthi asithumele umuntu esimthembayo yasho futhi ukuthi wena inankinga nawe yabo ngisho nakuba impela mfowethu ubungangene kule yabo angifuni mfowethu umeqhama sengithi mina sengifake indaba zami ngathi wena mfowethu leli icala kukhulu mfowethu wena ubungangene wawungahlangani indaba leli icala yona yathi fanele sithume umuntu emaziyo esimthembayo bathi omnyeza no unenkinga nawe lo muntu lo sebenza laphana kanje yabona yathi no ijwayele kakhulu yabona
but kodwa ayifuni kulo muntu obusebenzisa leso sikhathi azi bathi omnyeza hayi ngeke ngoba uwena ngwakubo yabona so mfowethu no into enzeka lapha ya mangikhumbula kahle naya wangibrifa umyeza nase ngiya kulanda ngijwayele mina kusukela kudala yeah so wayesengichazela ukuthi kodwa wayesengixoxela njengomuntu engimaziyo nje sisizwana nje kakhulu namanje sisezwana so wayengixoxela ukuthi ayena akangene kangakanani kulento futhi yini acabanga ukuthi iyamfaka then washo ukuthi awuhlangene negenge wagcina ethola ukuthi ayakithi yabo then ke base bayaxoxa ngale ndlela njengoba la uxoxa so wayesethi ngoba yona into abazoyizama ngoba phela naye sengenile kulento into abazoyizama eyokuthi ufakwe ilokhuzana inkece endaweni eyodwa bazoyifaka kimi then ke mina ke sengobe uyihlukanise ngokwenu yabo then ekhuluma ngathi ngo-300 yes wasekhuluma ngale ndoda yasezansi kamasipala ukuthi hayi no nayo khona ezokufaka kanti la iphambane khona babengayixoxile nale ndoda yasezansi kamasipala then uma sebeyixoxa kanti le ndoda le umpofana usehambe phambili ukuthi wonke ama-resources abazowadinga even imali ayifakwe kubona uyena umpofana ngoba bela ngathola khona ukuthi bahlobene nompofana yabo so ilayo nakala khona ke into ngoba bathi mabevumelana naye ngokungazi ukuthi azivumelananga kanjalo wagcina eyiyekela futhi umuntu oyizoba nama-resources amaningi uye lwababa loya then bagcina bevele beyifaka kumpofana then ke ngakungathola late yathatha ushu imali waphela impofana esizejela manje into engididayo-ke mfowethu sayikhuluma siphelele sonke ngifuna uyizwe kahle ukuthi nje mfowethu le ndoda yakhuluma kukhona umpofana emithingisile ejele kukhona umpofana kukhona u-MM lo wamasipala kukhona yena yathi le ndoda bafana senibekezele kakhulu nengithwalile abantu befuna ukungiqomba phansi yabo so ngiyabona la kuliwa nami uqobo yes mina bafana nikwazile ukubekezela ngizocela ukuthi ngikhiphe kunemali ezosuka eGoli wasichaza ethi nemali unomuntu ozoxhasa eGoli wathi uzokhipha imali ezofola anti-bail application yenza ibail mayivala ibail lo mali sihlukanisela nini yabo yes mina ngangazi ukuthi ibail mhlawumbe izothatha noma 150 yabo le nenye imali sihlukanisela nini kuyiqeqe mfowethu uMM bahlangana nompofana ngomafoni bayishintsha lento kule mali sinanikezwa yashintsha ayibona nje bebobabili futhi nami ngaze ngathola late ngoba ngase ngilindele ukuthi hayi no kulungile makhona okufikayo then ngizokudlulisela kinina ngokwemiyalelo nokunikeziwa yes mfowethu yabona lutho kwagcina ngangenanga lutho so sabe sayihlanganela nenye nale ndoda somewhere washo ukuthi hayi no lento yabo iyajika yama kanje nakanje yabo ngangabe ngisazi kwasho futhi sifikile kulokhuzana kumpofana uyihambisile imali nale umyeza yasho ukuthi hayi bo engathi izinto ijikile manje lama-resources asaye kumpofana lutho umpofana akasafuni ukudedela lutho kufanele lize ngakunina ninonke angisazi isizathu sokuthi ngithunya ngedwa mina ngicabanga ukuthi ingoba indlela esazana ngayo naleya ndoda akekho umunye umuntu okufanele azi ukuthi sike sahlangana yabo kwamina ifoni yami ngayishiye eThekwini isikhathi ngiya kuyona ngayishayela so ngiyacabanga ukuthi mhlambe wayebalekela lokho ukuthi ingabikho omunye umuntu otholayo yabo so angazi ukuthi uyagcina kuqhubeke kanjani leyo lokhuzana le babona nje mfowethu izinto ihamba nesinxele lo mfowethu vele ngakutshela iqiniso ngene yabo mina mfowethu engakutshela iqiniso ukuthi cha mina ngingene kulento nami ngayikhipha imali kushawe yebo nto
engeke kutshele lokho. Yes. Lo mfowethu unenhliziyo la mfowethu, la mfowethu ekhulume kahle ukuthi umfowethu asinikeze imali. Yeah, no mazi kahle nami. Leli icala mfowethu likhulu mfowethu ukuthi kungathiwa mfowethu thina imindeni ethi yahlupheka sinalutho. Manje uMM ngamzamaza amthola efonini ngisamthola engcingweni. Yeah. Uyabona la. Lento sobahlungu bafowethu gcineni. Ngoba uma sengisuka ngimina mhla ka14 ngifike ngitshela mina abafana bangakithi omnyeza noNcalana ukuthi madoda. Leli icala sengikhathelele lona bengicelaza umqondo ngeke ngizongishaya strong phela mina etshele ngendaba yabanye abantu abahleli ngafazi babo. Yeah. Once batshelwa yimina abafuthi bahlonipha mina batshelwa yimina labafuthi ngathi mina ababoshwe. Labafuthi boboshwe bephele khona konke abanako. Manje nakho ngoba lempethu uyakwazi ukusondela kule ndoda. Yeah. Leyanto dinomqondo yacabanga. Mfowethu awukhulume naye. Yeah. Ukuthi mfowethu le ndoda le eyathatha imali uMM ukuthi ukuthi waphele umpofana esesejele imali ovuyasatha sokwenza futhi umpofana watshela uMM ukuthi singanikezwe imali. Yes. Ekubeni kodwa le ndoda leyo sesithume kuyona lebi phezulu kamasipala be-district. Iyayitshele thina endlebeni babengamphikisi ngani phambi kwethu futhi ukuthi le mali ngekulunga ukuthi uyithole. Yes. Yeah, ukuthi nakumina sekunzima ukuthi ngisheshe ngimthole ngoba sesemaristek. Kodwa ngizokenzama ukuthi ke ngimkhulumise. Ngibone ukuthi khona la ngakwazi. Futhi nalezi zinto ze-corona ke lezi. Savalelekile. So kodwa makuvulwa ngizokenzama ukuthi ke ngiyembona. Noma ngimthinte sihlangane somewhere ke sizama ukuxoxa lesibone ukuthi yini enye engaqhamuka ngoba nempela mawukuthi khona naye la ithinteka khona nami masengijika umqondo yabo ngalimali. Yongalimala phela. Phela le meeting asayibambana naye phela sithi uzosinika imali. Akaze sitshele into akathinteke ecaleni. Thina umpofana efika kuthina wasipesi ngamadoda amabili okuyiwona. Azokhipha imali. Akazange sitshele thina kulento le ithinta uMM kuphela. So mhlawumbe ngaye inkulumo ekutshela wena lokho ngokuthi nje uyakulokhuza yabona lo. So manje nafotshi lento le yakhe le ukuthi mina ngeke ngimsoleke mfowethu umuntu oyinja kakhulu uMM. uMM uyinja kakhulu mfowethu uMM mfowethu. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.